U ovom videu ću platiti preko $500 strancima koji ni ne pričaju naš jezik i verovatno nikada nisu ni čuli za našu muziku, da naprave ne jednu kako stoji u naslovu, nego dve različite turbo folk pesme od kojih ćete vi birati bolju. Video omogućio Fiverr. Sigurno ste nekada naišli na žanr klipova na YouTube-u gde stranci reaguju na našu kulturu, bilo da su to muzika, hrana ili običaji. Ne čudi me zašto su ovi klipovi popularni, mislim, zanimljivo je gledati kako se neko po prvi put susreće sa tvojom kulturom i ujedno ti daje uvid kako je ona viđena u svetu. Međutim, palo mi je na pamet da bi bilo mnogo zanimljivije ukoliko bismo otišli korak dalje i videli kako bi to izgledalo ako bi stranac pokušao da rekreira nešto iz naše kulture. Kako bi se snašao nečemu što je njemu potpuno strano. Koje su to glavne karakteristike koje mu definišu to i kako bi ih uklopio u svoj rad. Međutim, postoji još jedan daleko ličniji razlog. Od svih svojih nedostataka u životu, jedino ne mogu da se pomirim sa dva. To što ne znam da igram fudbal i to što ne znam da pevam. I ceo život čekam da tehnologija dovoljno napreduje da nadoknadi moj antitalenat za pevanje. Samo se plašim da bi autotune mašina počela da varniči i zapalila se kada bi čula moj glas. Međutim, očigledno svo vreme imam pogrešan pristup. Ovo je DJ Khaled. Mislim, ovo je slika DJ Khaleda, ali znate šta hoću da kažem. On niti piše svoje pesme, niti ih izvodi, niti pravi matrice. Bukvalno zaposli ljude koji rade sve to za njega, on se samo par puta prodere u pesmi sa svojim uzrečicama i potpisuje se kao glavni autor, dok su svi ostali potpisani kao gosti. Tako da, ukoliko otkupim autorska prava od stranaca koje budem zaposlio, mogu da uradim isto što i ovaj lik i ostvarim svoj dečački san tako što tehnički postanem autor dve različite turbo folk pesme, a da pritom nisam napisao ni jednu jedinu reč niti notu za njih. Kapitalizam. Plan i program. Kako bi nastala jedna turbo folk, ili zapravo bilo koja pesma, neophodno je uraditi, ili u ovom slučaju angažovati nekog da uradi za tebe, minimum 4 različita posla. Pre svega, neophodno je da neko napravi matricu, dakle instrumentalnu verziju pesme, preko koje će tekstopisac napisati tekst, koji će potom pevač otpevati, i na kraju se sve to zajedno šalje na miksovanje, masterovanje, aranžiranje i tako dalje. Ne razumem se preterano u oblast, ali znam dovoljno da je neophodno da angažujem nekoga za to. Kao bonus korak, ukoliko mi ostane dovoljno para u budžetu, mogu angažovati nekog da napravi omot, odnosno sliku singla, na engleskom se to kaže artwork, čisto kako bi je predstavio na neki vizualan način. I budući da pravim dve različite pesme, to znači da za svaki od ovih poslova je neophodno angažovati duplo više ljudi. Što se tiče samih uputstava koje će dobiti svako ko bude radio na pesmi, one su sledeće. Trajanje pesme koje će trajati oko 2 minuta, mislim da je to dovoljno da se spakuje jedan refren i dve strofe. Treba da bude ljubavna pesma koja može biti ili srećna ili tužna, to je na njima da biraju. I treba da bude duet između muškarca i žene. Konačno, nažalost, bit će na engleskom jeziku. Ja sam zaista hteo, ali logistički je praktično nemoguće naterati, ne znam, nekog Kanađanina da napiše pesmu na srpskom jeziku, a potom Portugalca da isto tako otpeva. Svako od njih će naravno dobiti da pogleda moj video o turbo folku koji je preveden na engleski jezik, čisto da vide kako je žanr nastao, koji je njegov duh, istorija i tako dalje. I naravno dobit će jednu playlistu, sa turbo folk pesmama koje sam našao na YouTube-u, nisam preterano birao, ali čisto kao neku inspiraciju da izvedu. I konačno, verovatno najbitnija stvar koja važi koliko za njih, toliko i za neke ljude u komentarima, nemojte se, molim vas, stresirati, nije ni point da ova pesma bude 100% autentičan turbo folk, ako to uopšte postoji. Poenta i zabava dolazi iz toga da vidimo kako se stranci koji verovatno nisu ni čuli da turbo folk postoji, snalaze u tom žanru, verovatno će grešiti i to je sasvim u redu. Poenta da vidimo to kroz njihovu prizmu kako bi oni to izveli, samim tim rekao sam im eksperimentacija ne samo da je dobrodošla, nego i postaknuta. I na kraju sve će to biti spojeno u dve različite pesme, čiji ću ja, makar tehnički, biti autor. Ok, počinjemo od matrice. Inače, sve strance ću angažovati preko sajta Fiverr, koji ujedno i omogućio budžet i sponzorisao video. Fiverr vam je u suštini online platforma za pružanje svih mogućih usluga. Možete se registrovati kao prodavac i zarađivati od prodaje svojih usluga, ili kao kupac i unajmiti nekoga da vam uradi bilo šta. Napravi pesmu kao u mom slučaju, izradi web sajt, osmisli logo, namontira video. Praktično, šta god vam padne na pamet, možete pronaći nekog za to na Fiverru u cenovnom rangu od 5 pa do više $1000. Bacite pogled na sajt u prvom linku u opisu i uz unet kod StefanSMC pri prvoj kupovini možete ostvariti dodatan popust od 10%. No, nazad na kupovinu. Ok, idemo na Music and Audio i idemo na muzičke producente. Sad, ja ni sam nisam siguran šta tačno značim kada kažem specijalizovan za balkansku muziku. Ovde na sajtu i nema turbo folka kao ponuđenog, tako da pokušat ću sa nekim pretragama pa ćemo vidjeti šta nam izbaci. Ok, ajde onda da potražimo očigledno Balkan Music. Biću vaš harmonikaš, hajde da čujemo. Da, ovo je sad čista harmonika koja je svakako dobra i verovatno bi mogla da uđe u matricu neke pesme, ali nama treba gotova matrica, ne sad da dodatno miksujemo sve to. A kad smo kod miksa, Sašo Mix. Kakva je ovo vez ima sa turbo folkom? Sviđa mi se ovo. Ajde. Da.
ovo će da radi posao. Sašo Mix je iz Bugarske, što ga tehnički čini strancem, ali realno vrlo on dobro zna šta je Turbo Folk. Tako da, hajde da nam ovo bude neka kontrolna traka, da imamo sa nečim da poredimo drugu matricu od osobe koja apsolutno nema pojma šta je Turbo Folk. Ok, čini mi se da je ovo najbolji odnos cene i kvaliteta. Devojka se zove Gita Puspita, nadam se da nisam iskasapio ime, iz Indonezije. Ima preko 500 projekata ocenjenih sa 5 zvezdica, 12 godina iskustva i kaže da može da napravi sve od bilo kog žanra, znači EDM, house, trap, hip-hop, jazz, metal, rock, božićnu pesmu i pritom mi daje komercijalna prava na upotrebu kako bih mogao da budem DJ SMC. Meni je sad jedino preostalo da sačekam par dana za rezultate, ali vama će to biti koliko odmah. Ok, prošlo je par dana, pustili smo ih da kuvaju i da vidimo sada šta su nam Sašo i Gita skuvali. Da, on ima baš karakteristične ovako uvode u pesme koji ne bih rekao da su turbo folk, ali nakon toga pesma počinje kao klasična turbo folk pesma, tako da... Malo mi je, okej mi je, jeste turbo folk, ali ovo je baš vuče na istok, baš vuče na agresivan, ne znam koji je ovo instrument, ali baš je ono, baš ti je u faci, baš je ono... Kao, pokušajte da zamislite ovde kako neki, ne znam, Englez peva preko ovoga. Mislim, ne morate zamišljate biće, ali ne bih mu bio u cipelama, iskreno. Da, ok, ovaj deo već je ok, može da se napravi neka strofa, vjerojatno za ovo. Ja pričam kao da razumem šta radim. Ne mogu da verujem da ovo izgovaram, ali nadam se da je jedna Indonežanka napravila matricu koja je više liči na turbo folk i koja će nam izvući prosek. To mi zvuči kao da igram Aladina na Nintendu, ali okej. Ovo mi je bolje, ovo mi se više sviđa. Kao možda čuješ ovde kako neko peva preko ovoga, za onu drugu pesmu ono mi je samo rasturanje uši, ovde možda čuješ. Jedna Indonežanka je. Po mom mišljenju, vi se možda nećete složiti, neko ko se razume više u muziku će možda reći da je Sašina pesma više turbo folk. Po mom mišljenju, jedna Indonežanka je napravila bolju turbo folk pesmu od Bugarina. Sada prelazimo na sledeći korak, a to je izbor tekstopisaca. Dakle, imat ćemo dva različita tekstopisca, svaki od njih će dobiti po jedno od ove dve matrice koje smo malo preslušali i jedini zahtev koji imam jeste da napišu ljubavnu pesmu koja će biti muško-ženski duet, dakle muškarac i žena imaju po jednu strofu, a refren može da peva bilo ko u bilo kojoj kombinaciji. Ja sam sad već malo istraživao i pronašao sam tekstopisce koje ćemo zaposliti i umeđu vremenu sam otkrio za još jedan međukorak u kom nisam ne razmišljao, a koji je zapravo skroz logično da postoji. Dakle, pored pisanja teksta za reči pesme, neophodno je napisati i melodiju, jer ako dostaviš samo reči pesme nekom pevaču, on će reći super brate, kako ti želiš da ja ovo otpevam. Tako da pronašao sam dva tekstopisca koji pored teksta pišu i melodije. Prvi je Richard S iz Kanade koji će za $30 napisati tekst i melodiju preko matrice Saše Bugarina, a druga je Roz iz Ujedinjenog kraljevstva koji će za $50 isto uraditi preko Gitine matrice. Dobio sam rezultate od oba tekstopisca, melodije ćemo ostaviti za sekciju o pevačima, a ovdje ćemo se baviti isključivo tekstovima pesama. Dakle, tražio sam ljubavne pesme, dobio sam ljubavne pesme. Da se razumemo, za taj cenovni rang ne može se baš ni očekivati neki kvalitet Marine Tucaković, pa su zato i pesme poprilično plitke. Dakle, ja volim tebe, ti voliš mene. Međutim, ono što je meni zafalilo nije ta dubina pesama, mislim imaš 1.001.000 turbo folk pesmu koja je dobro prošla iako je plitka, već više taj nedostatak poznavanja balkanske kulture, što ne mogu da ih krivim, pa za boga stranci su. Istaći ću vam to na nekim konkretnim primjerima, a ukoliko vas zanimaju cele pesme, trenutno su istaknute na ekranu, nećemo ih ovde baš prelaziti stih po stih. To je nešto što je više za produženu verziju na Patreon, koja košta $5 mesečno, dobijate pristup i drugim klipovima i ujedno podržavate moj rad. Hvala. Na primjer, Richardova pesma se zove Through My Veins, ili ti Kroz moje vene na srpskom, i kada sam pročitao naslov, meni je odmah prvo palo na pamet kao nikotin ti još tečeš mojim venama. Ovde u ovoj pesmi nema ničeg od toga, poprilično je vanila, ljubav teče kroz naše vene, mi se volimo tralala. I istakao bih samo još jedan deo iz muške strofe koji me fascinirao, dakle niko me nikada nije naterao ovako da se osjećam. Optimističan sam za šta nam budućnost nosi. Reče muškarac u turbo folk pesmi.
Pesma koju je pisala Ro se zove We Reach, ili Ti mi dostižemo na srpskom, i peva o paru kome ljubav raste sve više i više dok ne dostignu sunce. Da li sam ja psihopata ako bih rekao da bi mi daleko više poetično bilo ako bi oni u tom suncu na kraju izgoreli kao ubila ih je njihova ljubav? Ne znam, recite mi. Ipak, bilo je momenata gde su bili jezivo blizu nekim domaćim pesmama. Naprimer, Ušla si u moj svet kao komad magije. Zarobila si me u vrtlogu, nije me briga ako je tragično. Ovo Ušla si u moj svet kao komad magije može da se protumači kao neka vila, recimo, i samo još zamenimo reč vrtlog sa kafana ili splav i jezivo smo blizu domaćoj pesmi Ti si moja vila. Uvarano teških snova i od splavova, samo na jedno zna, bit će moja sva. I dugo sam se dvoumio da li da im dam neku sugestiju, znaš, samo malo da ih poguram u jednom smeru, izbaci ovo, ubaci ono. Međutim, odlučio sam se protiv toga iz dva razloga. Prvi je što ovaj video i treba da pokaže kako bi to izgledalo kada bi stranci pravili turbo folk pesmu i ukoliko je njihovo neupoznato sa našom kulturom deo toga, onda to i treba da se oslika u tekstovima pesama. Drugi, dosta praktičniji razlog jeste što bih se osjećao kao totalni bolesnik kada bih nekome dao predlog tipa Kroz moje vene, fantastična pesma. Jer možeš samo da promeniš žensku strofu tako da seče sebi vene zbog muškarca, daleko bolje bi se uklopilo u balkansku kulturu. Ne mogu to da uradim, tako da prosledio sam pevačima ove pesme bez ikakvih izmena. Svi pevači su mi dostavili svoje izvedbe, ali pre nego što ih čujemo, želeo bih samo malo da vam podesim očekivanja. Pre svega, slušamo njihove izvorne, neobrađene verzije izvedbi, koje će se kasnije u miksu i masteru dodatno peglati različitim efektima, tako da sve što sada čujete imajte na umu da će zvučati dosta bolje u finalnoj verziji pesme. Druga stvar, ko se nada da će čuti strance kako pevaju neki izvorni balkanski melos ili thriller, moram da vas razočaram, toga neće biti. Melodije su očekivano neki zapadnjački pop, s obzirom da su ih pisali Kanađani i Engleskinje, jel te, ali se iznenađujuće dobro uklapaju u turbo folk matrice. Za prvu pesmu Through My Veins sam zaposlio Barbaru iz Španije i McLarena, tako se potpisuje, iz Južne Afrike. I don't have to look no longer. I no longer have to wonder. The man that I want is standing right in front of me. Malo se osjeća da ima neki akcenat, očigledno je engleski nije maternji jezik, ali nije previše primetno. McLaren je inače istovremeno i pevač i reper, mada više bih rekao da je reper nego što je pevač na osnovu ovoga što ćete sada čuti. Hajde da kažemo da mu treba malo autotune. Blog, level up! Wow. Izvinjavam se, ne znam kako je to zapalo ovde. My love for you runs through my veins. It's running all night and day. My love for you runs through my veins. It's making me feel things I can't explain. Još jednom da naglasim, ovo je neobrađena verzija koja će kasnije biti dosta poboljšana. Dečko zvuči kao i mnogi drugi muzičari u studiju, samo što mi nikada ne čujemo njihovu izvornu verziju, već finalni produkt. Zanimljivo da je McLaren jedini koji je hteo da eksperimentiše i sam je napisao novu strofu za sebe koju će sada izvesti, što sam ja obe ručke prihvatio samo da se otarasim one linije, optimističan sam za šta nam budućnost nosi. The way I feel I can't explain. You living rent free in my mind. Just thought of you again. Happy that I met you. Cause we were meant to be together. I framed you in my mind and it's forever. Ovo je sad neki rap koji ne zvuči izvorno najbolje, ali iskreno čovjek je za $50 i pevao i repovao i napisao svoju strofu, tako da ne mogu da mu uzmem za zlo, nemoj ništa da brineš McLaren, ispeglaćemo mi ovo u postprodukciji. Za drugu pesmu sam hteo da napravim kombinaciju najskupljeg i najjeftinijeg izvođača kog sam mogao da pronađem za svoj budžet. Your hand in my hand, we reach for the sky. Moving together, I'm strong when you're mine. Tina je najskuplja osoba koju sam unajmio u celom videu i najduže sam je čekao, čak 7 dana za dostavu i moram reći da je vredelo, zaista je devojka pretalentovana. Što možete misliti koliki je kompliment kada dolazi od mene kao osobe koja je niti muzički edukovana, niti muzički talentovana. You came into my world like a piece of magic, got me caught in a whirl. Da vas opomenem, čovjek je koštao $15, pritom živi u Americi, dakle njemu je $15 kao meni, 5 evra, ne znam. Za te pare, 5 puta je jeftiniji od Tine koju smo malo pre čuli, ovo je odlično, mislim. Verovatno nije idealno, ima verovatno neke stvari koje ja ne primećujem kao neko ko nije edukovan, ali za $15 sramota me da mu dajem bilo kakvu primedbu. Za Mix i Master sam inače angažovao lika pod imenom Dogmatic iz Portugalije, kog sam već ranije kontaktirao i zamolio ga da mi napravi personalizovanu ponudu za 2 pesme, za što mi je on ukupno tražio $60, tako da mislim da je fair da računamo za obe pesme po $30. Na kraju mi je ostalo još malo novca za omote, odnosno artwork pesama. Gledao sam da ukupna cena za obe pesme bude približno ista, tako da sam za Kroz moje vene angažovao Sulemana iz Pakistana za $45, dok je na Dostižemo radio Bilal Hamza iz
iz Alžira po ceni od $15. Sve ukupno, prva pesma je koštala $255, a druga $265, tako da mislim da sam uspio da ih izbalansiram. Dobro, Through My Veins, DJ SMC, očigledno imao neki umetnički pristup, što mogu da poštujem, s obzirom da mu nisam dao ni jednu sliku autora, odnosno izvođača, morao je nešto da napravi i vidim šta je ovde pokušavao da uradi. Dakle, pretpostavljam da je crvena boja da simbolizuje krv koja teče kroz vene, odnosno ljubav, planine su kao neki simbol za Balkan, pretpostavljam, dvoje ljudi koji su u sredini zaljubljeni, oko njih su neke muzičke note, odnosno talasi, sviđa mi se. Ponovo neki umetnički pristup, DJ SMC u sredini, ispod naslov pesme We Reach, nekim čudnim fontom, ne znam kako je ovo blendovano, delo je kao da je AI, ali znam da nije zato što lik nudi projektne fajlove u svojoj ponudi. Jako mi se sviđaju ovi oblici i paterni, nije nužno 100% Balkan, ali pretpostavljam da je ovo neka njegova ideja Balkana. Naravno sunce je u sredini jer jel te u pesmi pevaju kako dostižu sunce. Za $15 ne mogu da se žalim, ali definitivno mi se više sviđa prvi on. I konačno, moment koji smo svi čekali, reakcije na gotove pesme. Izvinite, moram samo nešto da uradim. DJ SMC. Ovako izgleda čovek koji živi svoj san. Ja sam trenutno i autor, i pevač, i kompozitor, i pisac, i sve odjednom i želim da mi se od sada tako obraćate. Samo da vidim sad kako mi zvuči pesma koju sam napravio. Your hand in my hand, we reach for the sky. Moving together, I'm strong when you're mine. Malo je oštriji upad na refren, ne znam kako drugačije da se izrazim. Čudno zvuči, ali okej. You came into my world like a piece of magic. Got me caught in a whirl. Don't care if it's tragic. Your hand in my hand, we reach. Da, sad mnogo bolje zvuči, ne znam zašto, ali kada otpeva Max svoj deo i onda zajedno počnu refren, mnogo bolje zvuči. I looked into your eyes. Aha. They seem to reflect mine. Ok, čini mi se sad da je on Dogmatik koji je miksovao pesmu, izabrao da, pošto je pesma imala dve verzije ženske strofe, koji su i muško i žensko otpevali, da ih pusti istovremeno. There were sparks in the air. Da, to je uradio. Što bi tehnički bilo neko aranžiranje pesme i zanimljiv je izbor i mislim da zvuči skroz okej. We reach for the sun. Sviđa mi se. Nećemo se sad slagati da je pesma nešto fantastično i nikad viđeno, solidna je pesma, ali kada se uzme u obzir da je na njoj radilo 6 različitih stranaca i da se sve na kraju spakovalo u neki finalni proizvod koji zapravo skroz dobro zvuči, jako ispunjavajući osjećaj, ne znam kako drugačije da kažem. Druga pesma, Through My Veins. Da, ja ovo znam još od kad sam dobio melodije, ali samo su iskulirali ovaj deo sa arapskim instrumentalima, dakle, ja mislim da Richard koji je pisao pesmu, kada ga je čuo prvi put, je samo uneo instrumental break i iskulirao ga totalno. I don't have to look no longer. I no longer have to wonder. The man that I want is standing right in front of me. I dalje se osjeća taj blagi akcenat kod Barbare, ali ne smeta uopšte. Love for you runs through my veins. It's running all night and day. Love for you runs through my veins, making me feel things I can't explain. Sa instrumentom. Saša, izvini, brate. Nisam očekivao da ću ovo reći, ali kada je ovako upakovano i kada ga čujem na ovaj način, ovaj arapski deo sa arapskim instrumentalima mi se zapravo jako sviđa. The way I feel I can't explain. You live rent free in my mind. Just thought of you again. Happy that I met you. Cause we were meant to be together. I frame you in my mind and it's forever. Čak se i McLarenovo repčuga uklapa u ovo. Moram priznati,
Kada sam prvi put čuo Sašinu pesmu, nije mi se naročito svidao instrumental i više mi se svidjela Đitina pesma i mislio sam da će ona biti bolja, ali sada kada sam ih obe čuo i čuo finalnu verziju, ovako kada je sve uklopljeno, njegova pesma mi se daleko više dopada. Biće link do kompletnih pesama u opisu videa da možete cele da ih preslušate, trebalo bi da se pojave ovde negde na ekranu. Vi napišite u komentaru koja vam se više svidela i ako vam nije teško zapratite kanal, radim novom videu već nedeljama. Hvala svim divnim Patreonima i naravno Fiverru, siguran sam da čime god da se bavite, tamo ima nešto za vas, a uz moj kod Stefan SMC možete ostvariti dodatan popust od 10%, pogledajte link u opisu. Toliko od mene, pozdravlja vas DJ SMC.